तुमकां दिसता आरजी आनी मनोज परबांनी म्हादय यात्रा काडपाचो हें केलो हांव तेजेर कमेंट करूंक सोदिना बिकॉज आय फायंड that many times when you see certain type of political outfits, they act very childish in nature and sometimes they go in a different tangent. It's up to them. Ultimately, I have nothing against anybody. लोकशाहीन तो माझे अगेन्स्ट रावलो इलेक्शनाक काय हरकत ना. तो जेन्ना म्हाका फोन करता काय मेसेजी करता तेन्ना तेजे प्रत्येक गोष्टी काय ताबडतोब ऑफिसराक सांगून एक्शन घेतलेलें आसा. पर्सनली माझे काय ना तेजे अगेन्स्ट. म्हादयच्या विशीं कोणे तरी येवन 70 भितर जागृती करपाची गरज आसा काय कितें? 70चे लोकांक भायल्या लोकांची जागृती करपाची गरज ना. जर अशी परिस्थिती आयली की सरकार आमच्या लोकां विरुद्ध निर्णय घेता हांव लोकां बरोबर रावतलो. हे माझे ठाम पूर्णपणे भूमिका. जर सरकार फाल्यां उठले फाल्यां आमचे 70चे इंट्रस्टाचे अगेन्स्ट कितें तरी निर्णय घेतले आमी लोकां बरोबर रावतले. एक आरोप जाता आनी तो बेजिकली आरजी मनोज हांच्या माध्यमांतल्यान जो जाला की यू आर ट्रिटींग 70 एज इफ इट इज युअर पर्सनल फिफ्डम. हांवें सरळ सांगलां की 70ची जनता आमचो परिवार. भायल्या लोकांनी येवन आमकां सांगपाची गरज ना की आमी कशें वागूंक जाय. एक गजाल म्हाका मुद्दम आनी तुमी आज ओपनली ह्या गजालीचेर उलयले म्हणून हांव विचारता. डू यू थिंक 16B should be revoked? The section should be revoked from the act. That 16B should be scrapped. I don't think I'm working in those lines. What I'm trying to say is as far as 16B is concerned, I am through your forum only I am appealing to the judiciary that the judiciary to scrap that. You scrap it off, no problem. तुम्ही करा न्ही ज्युडिशरी कान कितें कित्याक ते ज्युडिशरी करून ज्युडिशरी केन्ना ज्युडिशरी मेतेर कित्याक जाता. Why do they get involved in all these type of things? Because they want to protect the state. एक गजाल आहा की ती म्हळ्यार खूप महत्वाची जी नॉयज पोल्युशनाची आणि नॉयज पोल्युशनाच्या बाबतीत तुम्ही परत एग्रेसिव्ह ॲक्शन सुरू केल्या. What are your initial findings? Don't you feel your department also is in a large way responsible No, there are for allowing this to go? No, I was speaking today to some officers. I want to actually pick up the most strict officers and put them on this footing. And here sound pollution, I can only talk of areas which are close to these type of conservation sites because I have no authority to do. Oh, about rest of the sound pollution. Beyond but नाही आमची इतली लेवलाचे पावला रेस्ट तरी सोडून द्या. इतल्या सेन्सिटिव्ह झोना भितर वचून आमची तुगेली वायलेशन those violations have to be nipped in the bud. Other than people feel that they can pay you and get away and all. I got several messages yesterday. I'm putting on record on Prudent. तुमका 50 लाख दिता 25 लाख दिता. I am not here to be. I am not for sale. I'm making it very clear to the people of Goa that please don't approach me with any kind of proposals because I am definitely not on sale.